So, adakah berbaloi? Yes, 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 yes. Sangat berbaloi. I tak perlu bayar bulanan, I tak perlu bayar interest. And I boleh dapatkan duit daripada kereta I sendiri dengan rental, dengan buat Lalamove and Grab. Hi, Assalamualaikum everyone. So, welcome back to my channel. So, today's video is about how I can buy my first car in cash at 21 years old. So, without further ado, let's jump into the topic. So, ramai orang ingat adalah mustahil untuk kita beli kereta in cash lagi-lagi pada awal 20-an. But Alhamdulillah, I did it. So, there is no lucky break or I wasn't born rich. But Alhamdulillah, just through strategy, discipline, and a right mindset. So, I'm going to break it down on exactly how I did it so you guys can too. Okay, so pada tahun 2021, I perlukan kereta untuk I ulang-alik daripada tempat internship I dengan tempat rumah sewa. So, pada tahun 2021, I perlu internship dekat Ampang. So, I pun sewa rumah dekat Ampang. So, pada tahun 2020, 18 bulan sebelum tu, seingat I make a strategy lah. Macam the budget, berapa groceries bulanan, berapa harga sewa bilik, everything. So, I need to make the budget lah. So, that time, bila I kira budget I, and that time, I tak ada kereta. So, bila I kira balik budget I terkejut dengan harga Grab. Pada waktu tu, I macam, okay, I memang relying on Grab 100%. Tapi time tu, I rasa macam, oi, sebulan 500. Sebulan 500 adalah harga untuk kereta Azia. Untuk harga, maybe 500 tu lebih daripada harga kereta Azia sebulan. So, I rasa, why not I beli kereta macam tu? But the thing is, that time, I was 20 years old. If I nak beli kereta pada tahun 2021 pun, I tak boleh cakap nak beli sebab I lahir bulan 12 and my internship bulan 7 macam tu. And I tak ada guarantor. So, I was thinking, okay, so how? How I nak berkereta ni? So, how? I tak nak buang duit I dekat Grab. So, the first thing, apa yang I buat ketika itu adalah, pertama adalah cari tahu profile I. Pertama, apa yang I buat adalah cari tahu profile I. Meaning to say is, you need to research kereta apa yang sesuai dengan profile you. And you need to ask yourself, sama ada you beli kereta untuk kehendak ataupun keperluan. So, kalau you tahu, you beli kereta untuk kehendak, you ada choice. Sama ada you betul-betul nak beli ke atau you tak nak. You boleh cancel ni sebab beli kereta adalah sesuatu yang perlukan komitmen dan sesuatu yang perlukan kewangan untuk jaga the maintenance and all that. So, if you beli untuk keperluan, you have no choice. So, if you beli untuk keperluan, you have no choice, either then you need to find the strategy, you need to find the ways on how you're going to afford the car. So, that is why you need to know your profile sama ada you beli untuk kehendak ke, you beli untuk keperluan. So, other than that, you need to know that if you want to buy a car, tak kisahlah ansur ke cash, you kena beli kereta yang adalah berharga 15% daripada gaji you atau you punya income. So, that time, bila I search my profile, I decide to buy Advance Myvi pada tahun 2021. But why? I pilih Myvi Advance sebab pertama adalah I time tu tak ada parking reverse, so I need a camera. Nombor dua adalah I pun baru dapat lesen kereta pada 2018, so kereta yang kecil agak manageable for me. And nombor tiga adalah ketika itu I dah ada cash dalam 20,000 lebih, so I just need around 30k something untuk beli kereta tu in cash. It means 30,000 lebih adalah reachable for me, adalah benda realistik yang I boleh dapat insyaAllah time tu. We need to make it real tau guys. If you want to buy something in cash, you tak boleh beli harga yang lebih 70,000, 60,000, 100,000. So, kena make it real. So, apa yang I buat time tu adalah I sedar I ada 20,000 lebih, okay, and I yakin I boleh manage to get 30k something lagi. For me to afford the car, I need 30k something. And plus 30k my saving, I have 50k something to buy a car, to buy that car. Dan salah satu sebab kenapa Myvi Advance match my profile is because I nak buat dia sebagai asset I juga. I tak nak dia jadi liabilities I semata. I tak nak habiskan 50,000 lebih tu semata-mata untuk kereta tanpa dia benefit untuk I balik. So, I pilih kereta Myvi sebab dia senang untuk I buat Grab nanti, untuk I buat Lalamove, even I sewakan kat orang sebab ramai orang nak sewa kereta Myvi. So, that time, that was my mindset. So, I choose to buy Myvi Advance. So, that is how I pilih kereta, that is how I buat budget. So, that's the first step. So, the second step is I tak stick dengan satu income. I buat 2-3 income. In order for me to manage the third step nanti, I kena ada 2-3 income. So, pertama adalah I adalah student. So, I kerja part time sebagai assistant dekat law firm. Kedua adalah pas working hours, I teman lawyer yang keluar jumpa klien pada lepas working hours sebagai assistant diorang. Ketiga adalah time tu I jadi agent jual jamu. Kau jangan main. So ketiga adalah I jadi agent jual jamu. So as a part timer lah. So that is how I dapatkan income untuk manage the third step ni nanti tau. Sebab step ketiga ni perlukan amount yang kita perlu invest
setiap bulan. So that time I need multiple sources of income sebab I nak afford the third step ni. So let's jump into the third step. So we move to the last step, di mana kat sinilah Eva buat duit Eva berkembang in order to afford my first car. So apa yang Eva buat kat step ketiga ni adalah I invest in unit trust. So that time I kenal one unit trust advisor. Untuk permulaannya, I memang skeptical dengan unit trust sebab I don't have knowledge. So I decide untuk jumpa the advisor. So advisor tu terangkan I how the unit trust ni works and macam mana unit trust ni adalah satu platform investment yang 1% selamat. So that time I was thinking, kenapa I perlu simpan duit I hanya dalam bank yang tak menawarkan apa-apa pulangan atau dividen yang sebenarnya nilai dia makin susut. So that time I was thinking, macam tu better I find any investment yang bagi I pulangan in order dapat bantu I beli kereta in cash. So that time lepas jumpa dengan that advisor and belajar and gain knowledge everything, so I decide to join unit trust under Public Mutual. So macam mana the investment ni berlaku, I'm going to share with you. Kenapa I yakin untuk invest in unit trust in order to get a car. So I perlukan dalam 30,000 lebih untuk I beli kereta MyBike Advance tu. So macam I cakap tadi, I decide untuk join unit trust and this is why. Pertama adalah I sedar bila I simpan duit simpanan I semata-mata dalam bank, I punya duit tak grow and I perlukan masa lebih lama untuk I saving untuk reach that amount. So apa yang I buat adalah I decide dengan my advisor that time, I kata I nak 30,000. So dia buat calculation untuk I. Dan selepas calculate everything, I perlu invest sebulan dalam 1,400 selama 20 bulan untuk I dapat 30,000 cash tu. So itu apa yang I buat. Sebab bezanya adalah kalau you simpan 1,400 selama 30 bulan, waktu yang sama, you hanya dapat simpanan dalam 27,000 ke 28,000. Tapi kalau you invest dalam unit trust that time dengan amount yang sama 1,400 dan waktu yang sama 20 bulan, I boleh manage untuk dapat 30,000. So that is why I choose to invest in unit trust that time. So sebab tu I juga find any ways untuk dapatkan multiple of income to afford 1,400 sebulan ni selama 20 bulan. So after 20 bulan, I dapat 30,000. 30,000 plus my saving that time dalam 20,000 lebih. So I managed to buy my car in cash. So adakah berbaloi? Yes. Sangat berbaloi. I tak perlu bayar bulanan, I tak perlu bayar interest. And I boleh dapatkan duit daripada kereta I sendiri dengan rental, dengan buat Lalamove and Grab. So that time, I really alhamdulillah, I really think I pilih kereta yang sangat-sangat match dan kena dengan profile I. So that is how I can buy my first car in cash at 21 years old, guys. I think this is a really game changer kepada sesiapa yang nak beli kereta in cash. I really hope this video going to help you guys. And you can decide sama ada you nak beli kereta in cash or you nak beli kereta secara asuransi. So it depends to you guys. But I already give you a tips and a game changer on how to buy a car in cash. And now you decide. Remember the step. Pertama adalah kenali diri you, kenali profile you, kereta apa yang sesuai dengan you, apa yang you expect daripada kereta tu. And number 2 adalah cari income, cari multiple of income. Macam I alhamdulillah luckily ada 20,000 saving. But just imagine kalau I tak ada, I need to find 50k in cash. So it's going to take me a longer time to reach the 50k. So you need to find multiple of income. In a way, you can invest on the third step. So bila you dah ada multiple of income or you can manage untuk invest bulanan, so you jump into the last step, which is find any investment yang suit dengan you. Macam I pilih unit trust sebab I rasa itu yang sesuai dengan I dan I rasa itu yang paling selamat untuk I dan bagi pulangan yang tinggi untuk I. So guys, thank you for watching and see you guys in next video. And remember to subscribe, share and like this video. And untuk sesiapa yang perlukan my unit trust, you guys can reach me through my email or through my TikTok or IG account. So see you guys in next video. Bye.